Udi de say. If I try frame na nama. Na nama free hin na bae. If I told me free Kumasi ya. Kumasi here na Father, so if I try. Na wo free hin ankasa. If I told me free Tachimai. Tachimai. Bruno Tachimai. Ajo. Ho de bayire kurum. Tachimai do ye rough between the bayire abo. Tachimai fa he poten. If I told Tachimai Dr. Poku Hospital. Me ma me free hona na ewo. Hansa. Hansa. Hona na metie. Hansa. Okay. No you. Mama, wakosem ne se ade abeda sempe nipa se mo. Wakosem me se dada enye bone ma me hia ma me bi Otachimai. Mama ya hia no e ma me abena fie. A do na afre no ma me MPP. A oni fie wo kwada so abura so. Me hia no Otachimai, ma me ko be classmate bi wo ti me ko no o fie ho a enkola afọ oka ne ho, oka ho 5. Ti me ko na bisa me madam fo no se da ma me ye no se nana. Ma me de me ha no ba yo na so adam fo no. Na o se nana ye ne ye nti obedware na duro nana bekwen ho na nso oba ye no abeso ye nso ni ba bi e de be ma no eti ka me kra me ye se me ne be ba ho na ma besere ho no waje no e wo mu fie ho because am na me ma me nti me nko na me wo fie ho fie ka kra me nko na me ti madam fro ka sa che me na me ka se me kra me obi oba beto mu fie am ya tena ho nso ma me ne nkola e ka na ho nti me gi no fie ho eti me ne madam fro ka se na ma me ne tie ho e no me ba che sorry ba eti oba no se marura e me nkola e de o mo ha adwen na ye kwa o be fie o kama o mo nye o mo mpe fie ti ma America me de ma adwen ma na me ma me kokotena ye ene me ne kokotena ye de mabusu afo nyina say me ni ma me no ba bia na ma je ni no hen na asem to na me ye den e na me say bibia nto no because fio me nkwa na me ti wonti udi o ma me ne ntena ho ene me papa ba fio be hwe me pe o se me nja ne kwa o say me mama me ne free ho because obi o se wasi kuma se fie die e ba ne se no nam Tachimai wonya ba bi ntena a o be dwa na do ntimi han dan ti me papa ka me fa ma adwen ma no enti edrumre bi ma me bi so fie ben ye de no ma me badu ma me no ode me atotan ma minima de oje free me nti o mama ni nka area ho se ba ma adwum se meton fie no kra free ho afri ma me nchen because no obi te boss na se o ka se wotan wa ya na ya tembia entokwa na meton dan no me ni me junior sister ene ye chase kanti da ye ko jiska no kra no na ma me na ba me Otachimai on me ne try o san free me nchen kwa kra nti da me ko jiska no waba ti me ni na ko jiska no ene ma mi ade na ba he me ba twan na o se your friend say abena free me ba twan ma me MPP a o te abura so ase side ho enti ne ba sa me ni na ko jiska no ti me ofa na o sin sign krata na ma ye jiska no kra ka say ma me o ya mi ko di na chidie mi nue na me se ma me ne tena ma hu boni bia wo ne ho enti no me no ya be kwa ye be ko enti bra na o to dan kra ka say mi ni ma me no na me se na me ne te enti ko ba me ho enti na me be jiska na odi ma chia ye ba ye enti me na me target na say me ton dan na matu kwan makwa brutri enti me ye jiska na ekodru fie na ma America hwe me say adwuma wo ye ya odi si ni fie no de mo ni anwane toilet roll ekota kwa ni Christian hu ni vele na oye no odi si ni kuma si fie no enti ma me no se me ne nya adwuma na kakra na ye adwuma na kakra brutri no kra me nko because adwuma no ska wom na ma ton toilet roll no me pa so ane de toilet roll na ma toilet for mo no so ye de be ma store for ene anwa no ye de mo ma so ma tu ayeka so o kan ye na still am de brutri di mi no so na wo de ye try ne be say 6 months bi hwa ade na we ka say say brutri kra no we ska wo koye den wo na me de ma adwen ma me nti wona no ye say me ka say me ji me do ma bi hu sika ene ma pata bi hu sika nti no ntwen ene o say ba bi ware ye frɛ no kwabra e wo kuma ase nti no saa dia me ma ni kan emra ne ba na ifro no na me ma ni kan first kan mra na o metuetu ya ne ma na mo akwaji sika no ne akwaji sika no dada sika ni nyina ya say 400 million na me de ma no ena me diska ne ma me no o say me ma ni fa sika ni kan metuetu ya ne ma no kan iti me mra no wetuetu ya wi na ya lodu de ko ena me say me na atena so nti no ena me hwe no so e ba pani me ne so me nim so betumi ai me sa na me de 400 million no e ma no ena no di kan diska no ba ye enti obi a so me ni kan first kan ma na fa betu ya ne ma no kan me ba na me say anti na ne ma no wetu ya ka wi o se na na me bedru ye me na ye me ye o enti no makola ye ogina hwe no odene sa kire na kola bi ono te ye frɛ no me bro na makola ye oye kron 4 pa enti me ba ye me hu so free school ma ba no ena ma na ye so ye enti be se me dwere duro ni kakra se be ye ko a metimi anante ti me diska na koto bank enti o ka sa na me se na dey na wo ba 3 days na fe na ma ba ada na ne o ma sika me bro no onim se wo sika bi wo dem ha a o be ba wo dem ba bi a ena onye ono ne so ne da ti ba sa na mama kuma tuyi ti me ne kasa dem ho hash ma tenant asa o mo fi o nyina o mo begina ma me no window na chi ana o mo tie me ne mienu wo dem ho enti sa ono dis kan bedru ye no na o de ka ena odwane ba Tachimai o se o de ka ena odwane ba Tachimai o ba Tachimai na ka o de dia no e ka o de dia no akire etiateze ma nwe ka bera no o de dia no o de nkrofo bebre ka enti sa o ba ye no ko je bank crowd loan o do to bri e ma ska nya ye so di twa loto o ji lobo sia o mfa nya adwuma no di twa loto enti sa o dis kan ba ye no
and or the way to start so the to and I can buy or catch me say or the Akoto bank no or catch them some manager and also say 1 month or a man of 40 million interest account and it's I remember 1 month and so preku na yenko yiska no se ba sa me ka se onko yimsika kra ma me na adwuma kra me nyanye and or the metina say me ma me no ade na me yesa and then now no my 3 days kra twen na me no nyina mu first card brand kra was me first card ma oni ka me tutu ane manika say ba ya me ba na wawie ni yelo de ba ne say na obedu ade Akoto bank enti onko yimsika ma me na me ko no ka shem say o de obekwa ko yiska na me nya abotre na ye Friday enti me hono an ode ne phone ma me ode ne phone ma me say me nje phone no na me je na me say hwan ya o so de me nje hwan ya o so de me nje na me je phone no me je phone na nipa ne so ye bank manager e wo Dotobri e wo Agrek Nzema na me ma me diska na beto ho na me ba ya na me ma me say wo kana ye say me njini ni enti me ma 1 month ne so na ye nji interest 40 million nka 400 no ho enti wo kan sa me ti ase enti 1 month me ne ma me ne wo fie ho me ne wo ho no enti me hu no Akoto we me ne mu ya say ka bi di anwa ba na me say ante na wo ni ska bia e wo ho because tachi my crime ji ska ni we no me ma 8 million and sana me de 400 million ma me de cheo e ba ne se na bedu ya se wakwasa anwa o se anwa ne nya ne dia na ne nua bi anwa e na so mu metwa blocks no e fangu na plot ne so no ba besisa eti me hwe de ya na ma me no I say o use ska me bisa na o se ne sika bi e da bank e wo ba bi e na nipa ne de bre no me nkasa na me se nya de ya 1 month na be so ama ya ko yiska ne ti me nkasa ti 1 month ne so ye no mato matare ordinate mama me mama to atare na de be cha me yakọ bank no me de mada me da ho na me ti so wo kasa e na me sorry sa wo no kro wa sorry adware wi afra ne ntoma e na me say anti na me no nyina na be kọ bank na e ba ne se no wo sorry adware wi afra wo ntoma me ti wo kasa na ma sorry na wunya ne me ma me nkodware wo so me pesa wo da kakra wa sorry de ani kodware bre ne ye nko me kodware ba ya ma me ye dwene frifie ho agya me me hu na chi akwan nti ho no me ye strongest moment no enti sa na day na me bedu ya na me ne ku oska no sa de no o diska no koto bank no sa na tenant o mo fi onyina ko gina window na enti sa na tenant ne de o mo nyina ni ma me ne ka no enti me ba ye nso no ma obi ma me nchen me ti wa na o te me nchen because oni me se on be ka ni suban e de akere me ene tenant no mo chia me o chia me kra na san chia me bi me a o se ade ntina a chia me sa o ma chance ne house help on ne te kra no me pe sister na sem because me sister no we me bo nti wo pe ska to adro kra no bisa ma me no fi no eti sister na eba ne sa na mama sister ni sika so onye nto aduru no o ka chere bi se ne house help no ye bayifo eti me mama ni nkomo e wo fie ho ti eba sa me ni sister bekin so no afa kura na sister no because keka na ho nsema mama be true sister no ti man ka hwe eti me ni bedru en so tenant ni hu se sika o me ho because o mo hwe se na me sika okro ma fa drop na me to ne ma eti o mo hu ti o mo nyina ka se sister yi oni me frere suban na ye frere de ni be simu ma ti sa no mo nyina ka to ho enti me ye na sister Becky me ni auntie be ko bank na me discuss ne man free tachi my buy be o sister Canada bank 1 month time be ko yiska na na 1 month na so me ni be ko bank ko yiska no me sorry we dware wie friend ntoma na o si me ko dware me ba ya me hu auntie na Becky si no be sa auntie we achiri ho auntie we achiri ma me no fi moment na ye hu ba bi a wafa ye hwehwe na sister bi ka kire ye say sister Becky mu ma me akohwe ase wo station ho na say o dwane no oduru gata bi ho ena ne ntuma ni ena oto gata num ena ne nsa hu nyina preprae enti ho na me start say enti anti obi a mi ko dware aba me akọ bank no na se scan wan fa akoto bank enti ho na fiofo nyina start e ka chere me o ya de ko hospital bi ana o prayer me nyina o mo page ana o mo so mo de ko hospital kra o se da odi mojahye ko enti wo dwane free wono so no bra bi e frɛ ni dawu a o twa lotu ni dem no o ko hye ono na ire o ko yen so no ka chere ni say o mbi san na na ni fie o ha ya no aba o mo ho o se na kola bi da hospital no mo discount man so nko yi no scanner fa ni search ntino nti wonti mi nko fie nti obi so o be send scanner dia man nti o person nsa ka scanner okoyi na kola na ansa wa ko fie nti o kan sa na bra no so still ana yo mo because o mo so mo nim na zan no nti won de o ka hwe ne rese ma mi be so obi na wa ye na zan wadwuna ba ye ha o na ne re ne se ya se ye de ye hwe enti entam ho de area ho de me be da na star mi case ya mi aburu asefo ne kromo asefo obi enim na na ama mi case we enti ene me na ma na obi ade ne se etre me so ma mi dwane ja me nye ize dada me bra ankasa me ne ba girl my stranded ofio me ne ba girl timi ko a chete fie obi ma de kakra kra na me no mo ntokwa e wo fie ho enti ne ba girl me ne ko ntokwa na case ne ko so full line na police commander na ka share me say enti kwan a wo ma me de girl na fa so nie na wo ma me no obi sa ne ba na ne ba ne so ni ba bia ne ma me ho e na o say enti wo ma me timi de obi fa kwan we su dwane ja no na mo so mo ha no ofio because of some person mo ya na ono so free fie ho eja ni sika no ene ono so fie do on free ho enti one police commander no ebisa lady ni se ne maame wo so ni baabi ane maame wo then ta na ne maame adwane be 2 months
and I commander ka so ma me adwane be 2 months oni ba bi owo nti won frɛ wo se minim and also ma me di boni nti won so be kyerɛ ba bi owo na se mo pese mo ya na ledunu san free wa abra ne sika so won je ye and dada me die me ye the police commander ka so ba me the case na court na se nipa ni dwane ana me se me de wadwane nti no me ti so ha na makohwehwe no and a lot of fun ti so ha brodu nkwa me kwa brodu nkwa o me ko ka so PC me ko ai Cape Coast e kwa hwehwe no nyina because ba me ti so ara me ko because wadwane Germany na me nim se metimi the case na court enti true say me ne ba ne ntokwa no na police commander no se metimi the court but e ba ne sa on be ne substitute service on mo ye bibi court on do kwa kotata ne dan no ho say be ya ne ba no kra be kan hwe no ba bi o bete say case no the court ni nyina ye de kopɛ me the case ne court ko fa lawyer ni nyina police commander na de lawyer ne ma me e ye case no ma judgment enti me niam akra na me ton dan no man ko yi me niam akra ma me papa mo na de me niam no nipa na ton dan na yi me niam de bre me because sika na me ma me no a me ye se me ba na ma bepe ba bi asma ko yi me niam no sika na so da kwato bank o jene jame e ba sa na mabusua me ntimi nko because o munya tu me fo se ma me no me pam no na ma pam no so kura so awaton me so ma ton dan no me ntimi nko mabusua mu me papa ene me ya me ne papa ya aka because of sem papa ka kire me se ma me no me pam no e na ma pam no tim papa me di machi se ma me na ye me sa me ama so oden eti me ye se me papa oye me den kra me kasa ne ho bi because nka sika no se kronfo ne fa ye kra na an Robert Nigeria ene so eti se me papa na se ma ya so oden kra na se bibia to me wo se udi machi me papa ni machi papa se won fa ho ma so oden o mu nya tu me fo enti 2016 na me ba kuma se di ya ma me ye me sa me nko mabusua mu da te chima me timi ko won so me nko me na fie na nsia na me na mo kra start so mo hwehwe me nko ho enti e ba sa nche so no wakwa ye oba de self yes makoye oba de self I feel my free me tibia because me hon to me fi wa me tin ne bag girl no tena na we wa to ma na me crew Holland me ne den time me ne jai me ne wo me 2 boys no ene be ma ne jai enti e ba sa no mani bri ya nkasa because busua fo nyina dan o mani ma me se ma so eden we ne be frɛ me a we ne be frɛ me anti me be ye keka o and am the case ni ko ma the cause na kokota ye case ni nyina awie ye the crowd e bi akotara ne bag ya tete afi ho no wasan di atem because case wa fie ho kra na me se na ya me judgment no my process ni nyina awie enti 15 December no ena ma me no baaye me call court or baaye kra no hye dem ena area ho for started so mo frame me say ma me na bo or baaye kra won pi o hye dem na najo one no baaye enso ye hu no enti o mo yes na me call register me register ma me na ba but ma me call dem afa so enti me dey me kwa report to police station me ya che no me pese me hu ma me nanim ena me call ena register ka che me say case ade ba court aka process ka kra bi no wa bi ni ye koton dan no or baaye wonya sika na senko dia ba because ba bi sika na dunu so nya de obenya eti edu se court etu omo fie ho no a samre no onya sika na o de beba na ono so afa na dan ti register mo ka se case e wo court de me san fa nko police station because case ni ma wi na me ti ase nti e ba sa na omo so mbekwa akose bu ma me no omo de hearing notice call ye omo de call ye de se wa ma court e beton dan no de ene 15 December no e na omo de say nti eduru ho ye free case na woni o ba e sa ko register on ye me bail register so free me bail na me bail de ne ba ko 3 ho ye free case na ma me ni e na judge ni bi sa am sa brand free na am sa brand free no no se ma me na uta no ko share hen a waje obi sika adwana wa ye case ni nyina wo mada na e ba ne se na se die wo se ai se mo krata na de be sta ne da ho no ye omo mfa ma e na judge ni se hwan na mfa ma because enye Patricia na de ba bailiff for na de ba omo de ba so omo de camera twa e de be chere court na ne de ba ye na hearing notice na de ba ya wo aba no ye de be share wo nsem o se da bi ye de be tar dan ho no de aba na judge ni se ne ti wana lawyer for to nyina say yes omo mfa ma ka we de ne de aba wa ba na se mu do bi kana mu dwane a ya na mu fi se mu ye de kokote no ano no mu te se ye beton mo dan de ano ma ba mo se ne ye de ba nyina mu hu enti e ba sa na judge ne se o be ka sa na judge ne kan ba bi sika na du chire no kan ni interest chire no ba bi edu na o ka chire o ye se wo ka sa na judge ne se no ye wie case no ya ma judgment awie bibi edu se ye je reserve ti woni hwe ka enti so betimi aka bi a chire court age so wo lawyer enti e ba sa no date a judge no na judge ne se on grant me ton dan na obenye sika na ba ti judge ne hwe ni na judge ne ka se o the case no e hye fifth eti fifth ni dura fifth dey fifth April no e na o de share no 14th April no Valentine Day e na o de share enti o de share no ma me no ba ye na ma me no o ba no afa lawyer e na lawyer no di motion beto ho so yare yo kwhwe ne ho yare den na judge no e bo case no me fa lawyer ho no moment wo na me ni lawyer but me fa lawyer e ma lawyer no e bo ni motion ni tuguye enti judge sign my day say emergency reserve price eno so ye koduru ya judge na lawyer na sign the motion for abeto ho enti 11th May no ene ye call ye enti lawyer no
judge any lawyer and the face and judge and say no the lawyer no be can be no bit my son adwen because case ni ya hwie e din na bibia e ko teta ne dan ho no enti no ya hwie bibia enti nya de obeje o mo bibia tum enti one interpreter na ka kire me say court the case na 9th enti 9th no court be kasa e na me say mate 9th no do ya Friday na ye 9th no me ko do court lawyer no judge na say lawyer no sorry kasa ya interpreter na ka kire me say judge na say rate no ye nsan ye enti no me nsan ye case ne foforo e wa bra case ne ya wie case ya waje judgment case ya maje judgment aye bibia wie a major reserve price no me nsan ye case ne foforo ti e ba sa no na me da any court wo enti se si a opese ye den ma enti se si a na case ne ya wie enti anya de make case ne foforo enti abena free ba bia wo abura asofo a ne kromo asofo amutie me abena free me sire ma wo awutie me bia tumiri ka ka kira abena free se on te so on fa no TV ni dem kron kwat no bi dia na your announcement ni no tie me wa ha no tie me because oba me life mu no wa bet my stranded o manfo me hun to me da yiji ankon no de me fa mbesi ne afenso ma hwehwe me hwehwe na jiji ska free enkrofo even court lawyer cry me fire no me so aba e na me ji ska bi 30 million free no na me so ska tam de man lawyer e na ye 70 million ma jiji ska hwe ma me na enkrofo kan tie ma say je do be ka hwe me say me sanye case ni for efesia eye mami eye fesia why fesia na ye nyina ye Ghana for Ghana amamra no Ghana ni babia e hyase obi ani wa woboro mra no so etie kwa bi so no say judgment aba na se ye nkoton maame no fie no na se sa ye case ni fofora maame anwumira so ametumi aka achewan say je say the call appeal court what ma say na ye nkohwehwe sa nkrata anim asem a yedia emfie pi yentimi emmo ni nyina enwu ensan consult from the scratch what the major na say enu ntino say judge bi atena so na wabu asem na wie kyerese maame no wabu kwase a entino na japade ehwe ne enkoto ne etua woka court wakase awie what ma say enti akwa bi so no say judge foforo bi aba yentumi nka say omo adwuma omo ye no 7 praduasa ye boagu debi omo nimde na mmom say wukura judgment nye de bi atu TV so de a akwa bi so no ye bekọ ye nim nye de akwa appeal court na ye de ama ye lawyers wo mbeboa wate akwa bi so no ho saa na ye betumi ade aboa omo na samwa no for sure we are say o se maame ye friend say bena free ye friend maame MPP lotofo no kuma se lotofo so mo friend lady kuma se lotofo nyina ni loto agent fo no no mo na hwe bom to mo kra na e kire me o mo te so mo ha na o makohwehwe no o mo te so mo na o maka na makohwehwe no o mo nyina ni masema o mo nyina ni masema me kan bra George bro usu brand brad dawu mo nyina me ba mo ho no mo kra mo chemiska na mo nyina maka sa free okay o mo na samwa